Yun, não acha uma boa ideia tocar instrumentos perto do seu canteiro de tomates? Pense que ce n'est pas une bonne idée de jouer d'un instrument à côté de ces tomates. O Yam Yam não acha boa ideia tocar em instrumentos de música perto do seu canteiro de tomate. Yam Yam findet es keine gute Idee, dass die anderen in der Nähe seiner Tomatenpflänzchen Musik machen. Ням-няму не нравится, когда возле его грядки играет оркестр. הממ"מ לא חושב שזה רעיון טוב לנגן ליד העגבניות שלו. Nham nham no che si che buona idea. Suonare così sembra una musica da noi. Gnam Gnam non crede che sia una buona idea suonare così vicino ai suoi pomodori.雅雅不认为在她的番茄园旁边演奏是个好主意。Yam Yam no cree que sea una buena idea tocar un instrumento cerca de su parcela de tomates. Yam Yam no cree que sea buena idea tocar un instrumento cerca de su huerta de tomates. Ο Νοστιμούλης δεν βρίσκει καλή την ιδέα να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο δίπλα στο χωράφι με τις ντομάτες του. Yam Yam はトマト畑のそばで楽器を演奏しても怒る。Yam Yam uważa, że to nie jest dobry pomysł, żeby muzykować przy jego grządce. Yam Yam domates tarlasının yakınlarında enstrüman çalmanın iyi bir fikir olmadığını düşünüyor. Yam Yam vindt het geen goed idee dat de anderen muziek maken in de buurt van zijn tomatenplanten. Yung Yung berpikir bukan ide bagus untuk memainkan alat musiknya di dekat kebun tomatnya.